الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول من الله سبحانه وتعالى ترسل الله جل وعلا أن يمن علينا بنعمه الظاهرة والباطنة. ترسل الله يكوات خورصه إمهوزه زيقرقر نزتقرقر ونسأله جل وعلا أن يفتح لنا أبواب الخيرات. ترسل الله يكوات فنقر المليام ويجيز في هذا اليوم كريومونسي اللهم آمين. أيها الإخوة وبني الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم يسمر جاء شمر كتاب الكبائر، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المصنف رحمه الله ومالك سيئتاو الله مجرين الموه يرفض مجتوته باب السخط. باب السخط كان باب السخط. نعم. ومرجان وكي شوانيوكو أن من الكبائر نمبزاها بيكونوا وإسلام غمكو جندر كوري أكنيرين harimo kurakarira Allah subhanahu wa ta'ala igihe Allah ari byo yamugeneye bitamushimishije. Umuntu akarakarira Allah subhanahu wa ta'ala kugeno Allah yamaze kugena subhanahu wa ta'ala. Ya ikhwani wa islam, Allah subhanahu wa ta'ala burya ni utugenera kandi byo tugeneye biba birimo impuhwe ndetse n'ineza kubiremwa, kuko Allah subhanahu wa ta'ala burya nta kibi kimuturukaho wa islam. كما قال عليه الصلاة والسلام إنه إيمانا يرفزتي والشر ليس إليك يا الله ناكيبي جتروكي واوي برجع واوي مندرو ياوي ومنا كجاك ويهاري بيبي أريكم ودي الله سبحانه وتعالى إيوه ناكيبي كيبي هتروك أبدا. إبجو الله سبحانه وتعالى الجنة بيوسي ورجع بباري جيزا كبولنو مندرو يكيرمنا يابونا كني بيبي أريكم ودي الله سبحانه وتعالى ajena kubwineza y'ikiremwa subhanahu wa ta'ala. Nigeze kubabwira ngo kam minan nasi bangaye mu bantu b'Islam bagiye ku murongo aruko Allah abagerageje subhanahu wa ta'ala. Umuntu Allah kamuha uburwayi ukabona nibwo kabisa yisubiyeho agarutse ku murongo, agarutse no musigiti. Abo barahari bangaye mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala yagerageje, imma jurushako cyangwa se urubyaro cyangwa se by'umubiri, uburwayi runaka, ugasanga umuntu niho Allah acishije mu guhinduka kwe, uko nta kundi kurari kuzahinduka. Ugasanga mashallah umuntu agarutse mu musigiti atangiye kwisubiraho, atangiye kuba umugaragu mwiza wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuko nyine Allah yamugerageje. Ubwo rero abayisilamu mugomba kumenya ko nta kintu na kimwe Allah agena uretse ko kiba ari kheri, ni cyiza kubiremwa wabibona cyangwa se utabibona. Abayisilamu niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yatwigishije kurangwa n'icyitwa sabr, ukwihangana igihe tugeragejwe, kuko ukwihangana nta kindi bigusigira uretse thawabu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala no kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Waliya'lam al-'abd, kandi ikindi umugaragu ajya muzirikana amenye yuko Allah subhanahu wa ta'ala kutugerageza ni ngombwa kugira ngo hagaragare imani zacu kuri Allah aho zishingiye. Abislam burya ibigeragezo bitamaza abantu benshi b'Islam. Wallahi kam minan nasi bangaye Allah agerageje ugasanga n'idini barivuyemo, ugasanga umuntu abaye murutadi abivuyemo kubera ko ananiwe kwakira ibigeragezo. Bangaye mu bantu bose Allah agerageje gato cyane umusigiti bakawucikamo ni benshi cyane. Ni nabangaye Allah subhanahu wa ta'ala yagerageje ahubwo bikababera impamvu yo kugaruka ku murongo bakubaha Allah subhanahu wa ta'ala bakanagaruka mu musigiti. Nabo ni benshi b'Islam. Kugerageza ibiremwa ni ngombwa. Iyi ni sunnatullahi al-kawniyya, ni sunna ya Allah kuri isi. Uko yagenda kose tugomba kugeragezwa.
nta muntu uzaba mu buzima bw'umunezero gusa atageragezwa n'ibishoboka abadan. Nanone nta muntu uzaba mu buzima bw'ibigeragezo gusa atagera igihe nganezerwe, ntabwo bishoboka. Yani kuri isi urishima ukababara ukishima. Yani alhuznu la yadum, kubabara n'agahinda ntabwo bihoraho, hari igihe kigera umuntu akishima. Kama anna alfaraha la yadum, nkuko n'ibyishimo nabyo hano kuri isi burya ntibihoraho. Isi igushimisha akanya gato, ikindi gihe ukamara ubabaye. Kama qala an-Nadhim rahimahullah, nkuko wari wabivuze, aravuga ngo tasuuka hiqbatan wa tasurru waqta. Buriye ngiyisi igihe umara uri mu bibazo n'agahinda nicyo kinini kurenza akanya umara uri mu byishimo. Buruza rero Islam, akanya twishimamo hano kuri isi niko gato ugereranyije n'umwanya tumara turi mu bibazo. Kimwe kivaho akazi ikindi, ikindi kikavaho akazi ikindi. Ariko wajya kureba ugasanga iminsi twishima n'igihe twishima kiba ari gito kurenza icyo tubabara. Tasuruka hiqbatan wa tasurru waqta. Isi rero Islam ni ukugeragezwa. Qala Allah Ta'ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن آية الإسلام الله رمزه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ngubuko abantu bibwira yuko bazareka gutyo gusa bakomeze guhora bigamba ngo twaremeye anga turamwemera rasulu turamukurikira wa hum la yuftanun, tutabagerageza batageragezwa abantu nk'abo ngabo. Mu Islamu cyeka yuko gusari gatanu ku munsi, kumva ko wemera Allah subhanahu wa ta'ala na rasul sallallahu alaihi wasallam unasari gatanu ku munsi, wibwira yuko ibyo ngibyo bihagisha gutyo gusa, ko uzabaho gutyo gusa utageragezwa. Allah ati ntabwo bishoboka, siko biri. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, ngo ababa banjirije kuzindi ntumwa ngo twarabagerageje. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Tayib, Allah agiye kwerekana kuki ubundi agerageza ibiremwa. Allah agiye kuberekana muri aya ngo fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, ngo tubikora kugira ngo Allah agaragaze abanyakuri muri imani zabo. Fala ya'lamanna Allah yani fala yudhhiranna Allahu alladhina sadaqu, ngo ni ngombwa Allah agaragaze abanyakuri muri imani zabo abicishije mu bigeragezo. Wala ya'lamanna al-kadhibin yani wala yudhhiranna al-kadhibin, nanone ngo Allah agerageza ibiremwa nanone kugira ngo agaragaze ababeshi muri imani zabo. Nababwiye ngo Islam ibigeragezo bitamaza abantu bikabagaragaza, umunyakuri muri imani aragaragara. N'indyarya n'abanafiki burya Allah subhanahu wa ta'ala abagaragaza kubw'ibigeragezo Islam. Ibi rero Allah adusezeranyije ko ni ngombwa mu buzima turimo. Umuyisilamu icyo asabwa ni ukubyakira, wayasbir, akanihangana, wala yaskhut, akirinda gutonganya Allah subhanahu wa ta'ala no kumuregera ibiremwa no kumurakarira kubyo Allah yamugeneye subhanahu wa ta'ala. Lianna hadha min al-kaba'ir, uko ibyo biri mu byaha bikuru Islam. Isbir, rangwa sabr mu gihe Allah kugerageje. Kama qala Allah Ta'ala, nkuko Allah muri Qur'an yavuze ngo وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ إلى آخر الآية. الله رمز وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, قلنا كبوزا ni ngombwa tuzabagerageza kuri buri kintu, haba min al-khawf mu kubateza ubwoba, wal-ju' ndetse n'inzara, wa naqsin min al-amwal, no kugwa mu byerekeranye na ekonomi. Yani utangire ugwe mu byerekeranye n'ubukungu bwawe, utangire gusubira hasi. Wal anfus, ndetse tuzanabagerageza tubaha impfu nyinshi zitunguranye. Ujye kumva wumve ngo umugore wawe arapfuye, mukandi kanya wumve ngo umwana wawe aragiye,
cyangwa se kumva mu mubyeyi wawe aragiye, inshuti uwo kundaga cyane ngaragiye. Buri gihe byose ni ibigeragezo ngo Allah aducishamo. Wathamara, ndetse yewe n'ibihingwa by'ibimera, abahinga Allah abagerageza ibirumbe. Naam, abantu bakoresha bwabaga bafumbire babite ku mirimo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala abagerageze arumbya imyaka yabo. Ibi byose Allah ngo abikora, yani ni inzira nyinshi Allah akoresha mu kugerageza ibiremwa bye. Hada min babi darb al-amthal. Ibi Allah bitubwiye ni ugutanga ingero gusa, ariko ubundi ibigeragezo Allah atanga birukwiye. Wal anfusi wath thamarat, yewe n'ibyerekeranye n'ibihingwa muhinga, imyaka, ibiryo bibatunga, tubirumbishe. Wabashiris sabirin, ariko Allah asozi aya avuga ngo inkuru nziza as-sabirin, babandi bazarangwa n'ikitwa sabru, kwihangana igihe cyose bageragejwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina idha asabatuhum musiba, babandi igihe cyose iyo umusiba, ikigeragezo kibagezeho, qalu, ngo nta kindi bihutira kuvuga uretse aya magambo, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Twe turaba Allah subhanahu wa ta'ala, kandi kwa Allah burya niho tuzasubira. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim, abantu nk'abo barangwa sabr igihe bageragejwe na Allah subhanahu wa ta'ala, bakavuga n'amagambo Allah twigishije muri aya, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Abo alayhim salawatun min rabbihim, yani bafite thawabu 'inda rabbihim, ngo nibo bafite thawabu, ni byiza imbere y'umuremyi wabo Allah subhanahu wa ta'ala. Sabr ni ngombwa wa Islam. Allah arabiguhembera ugize sabru igihe kugerageje, kama qala Allah jalla wa ala, nkuko Allah yabivuze ngo innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ngo burya Allah asezeranyije abarangwa na sabru, kwihangana, yabasezeranyije ibihembo bitagira ingano wa Islam. Amma sakhtu, naho kurakarira Allah, ukitotomba, ukijujuta, ugatangira kuregera Allah ibiremwa, ukabona ko Allah ari umugome, wal iyad billah, fahadha haramun, ibyo ni haram, bal min al-kaba'ir, birino mubzaha bikuru, wal iyad billah. Umuyisilamu agomba kwirinda, wa qad yuaddi ila al-kufr, hari n'igihe bigeza nyirabyo mu kwisanga hanze y'Islam. Fa'ala al-muslimi an yasbira ala ma asaba, umuyisilamu agomba kurangwa na sabr ku byamugezeho. Ibyakubayeho byose ukamenya ngo Allah abikoze kubw'ineza yawe. Niba ugiye mu muhanda ugasitara, isbir, gira sabr, kuko Rasul yerekanye yuko iyo umuyisilamu asitaye Allah itamuhanagura ibyaha. Urumva weho mu ndoro yawe ukubona ko ari bibi, ariko kwa Allah ni kheri, kuko Allah ari kuguhanagura ibyaha byawe, ntabwo byari kuzakuvaho. Allah abonye ko kugira ngo biguhanagure icyawe no gusitara kukubabarira. Aywa, hatta ashauka, uretse n'ibyo burya niyuhwa byinjira mu kirenge cy'umuyisilamu, ngo Allah abishingiraho kubabarira ibyaha byawe. Aywa, al-marad, uburwayi Allah yaguha, isbir, juranga na sabru, kuko burya uburwayi ni kimwe mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala yagize impamvu yo kubabarirwa kw'ibyaha by'umugaragu we. Walihada niyo mpamvu mu madua no mu magambo Rasul yajyaga avuga iyo yasuraga umurwayi, yakuna kuvuga ngo iki, la ba'sa tahurun insha Allah, humura kubera Imana uburwayi bwawe burimo buragusukura ibyaha. Yani kurwara bisukura nyirabyo gute? Allah itaguhanagura ibyaha kubw'uburwayi bwawe. Urumva wowe mu ndoro yawe kurwara ni bibi, ntawabyishimira, ariko Allah arigiye guha uburwayi kubw'ineza yawe yihe yo kugira ngo ibyaha byawe ufite bikuhanagurikeho, kuko Allah subhanahu wa ta'ala niyo nzira abinyujijeho. Fa'ala al-muslim an yasbira da'iman, umuyisilamu agomba kugira sabr igihe cyose ukagira sabr, ukirinda gushaka gufata Allah nk'aho ari umugome, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala ko ari mubi, ko rwose yakubangamiye n'ibindi ngibyo ngibyo. Fahadha haram, ibyo ni haram mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu Allah ta'ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. قال علقمة
هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. آية الله يفوزه الله سبحانه وتعالى مري آية يرفز ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ديكو آية هون تاجر الله ما أصاب من مصيبة gunabjago nacago na kimwe kikubaho illa biiznillah uretse ko burya biba kubw'ubushake bwa Allah al-izni al-kauni. Allah niwe uba wabigenye yani illa biizni yani illa biqada'ihi wa qadarihi. Nta kintu kimwe kikubaho mu Islam uretse ko kikubaho kubw'ubushake bwa Allah no kuba ariko Allah nyine yabigenye subhanahu wa ta'ala. angaranjuro bangu wa man yu'min billah wa uzemera al-qadar huwa al-ma'a uzemera irjogeno Allah yamugeneye yahdi qalba ngo Allah amuha kuyoboka umutima we Allah awuha kuyoboka no gutungana ndetse no kuba wa mutima wishimiye na Allah subhanahu wa ta'ala. ikirigiye mu gikomeye cyane Islam Allah garagaje muri aya wa man yu'min billah umuntu uzagira iman akamenya ko qadari yabaye kuko nyine niko Allah bigenye subhanahu wa ta'ala. lianna min al-iman min arkan al-iman mu nkingi zigize imani harimo no kwemera al-qadar kwemera igeno. burya kwemera igeno ko icyakubayeho cyose cyaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala min al-iman biri muri iman w'Islam. wa man yu'min billah gumuntu zemera igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala yahdi qalba ngo Allah amuha kuyoboka subhanahu wa ta'ala. qala alqama ويعلقم رسول الآية يرفض هو الرجل تصيبه المصيبة أمون الله أهيك يومكني لما إسلام ونمون تصيبه المصيبة وجروه نبزاغه فيعلم أنها من عند الله أغيت من يكو إبموا يوم قدر نيجنو يترسك الله سبحانه وتعالى فيرضى أكن يرضى ويسلم akanakira ibimubayeho na yombi akabyakira akirinda kwijujuta akayitamenya ko Allah subhanahu wa ta'ala nuko yabigenye fayarda akanyurwa wa yusallim akanabyakira na yombi akirinda kwerekana yuko Allah subhanahu wa ta'ala arakajwe n'ibyo Allah mukoreye ndetse ko Allah ari umugome wal iyad billah. تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا. فيا أيها الإخوة ببنو الإسلام من ثمرات الصبر ممسارورو نمممرو نمتولو يكوي هانغانا حرمو ماذا حرمو يوكو الله سبحانه وتعالى أبي هانغانا برجع أبو انجر الإيمان نمتما يبكي يورا بيرشيكم دار بيمزو الإسلام ناچينو مبينو بكم يتاني بتممو إيمان يزامو كيغباندا حرمو إكيكو كواكيري جنو harimo kwa ejo bundi umuntu yaratsinzwe mu rubanza ajya mu rubanza aratsindwa arongera arajurira aratsindwa arongera arajurira aratsindwa mu byerekeranye n'ubutaka iwabo baramuriye n'ibiki. yaje kundeba hano arambwira ati shehe umutima wanjye wenda guturika nabuze icyo nkora kwakira byananiye ituru nari nizeye ko natsinda urubanza none byanze wallahi yaje harakundeba shehe nkora iki ko numva nabuze amahoro n'ubusinzira byanze. ndamubwira ati anta yani fatish imana kwanza banza control checking imani yawe ufite ikibazo niba kandi utari tayari kwakira ubucirwa kwawe byabaye mu rubanza urumva niba bwa mbere waratsinzwe kabiri uratsindwa gatatu uratsinzwe yani niba utari tayari kubyakira umenye ngo Allah subhanahu wa ta'ala birabintu ushaka ngo bibi byawe ntiyabikugeneye icyo kintu utari tayari kucyakira kumva ko Allah niba tarakugeneye ko kira kibanza kibi cyawe ngo ntabwo tuzabicyatse kino Islam abantu ngomba ibi ni yuta qadar naramubwiye ngo mu Islam wallahi utaramenya ikintu cyitwa qadari no kwakira ibyakubayeho ubwo wowe ufite ikibazo uzabura n'amahoro mu buzima bwawe wallahi uzabura amahoro uzajya uryama ntusizire
ibintu bibaye urabyakira ukamenya ko Allah nuko nyine nakundi خلاص byarangiye wallahi umuntu wese uzapfa ataremera ikintu cyitwa qadar igeno ngamenye kwakira ibimubayeho byose uwo nguwo azapfana gahiye walan yufliha ntazigera nishima n'umuntu uzaba yahuye na Allah subhanahu wa ta'ala nakanga n'amakoro islam aywa wallahi umuntu agomba kuzirikana ko ibyakubayeho byose law sha Allah iyo Allah bishaka n'ibyari kukubaho subhanahu wa ta'ala ubwo rero niba byamaze kuba uko burya qadari tuyimenya ikintu kimaze kuba qadari kugira ngo tumenye ko ikintu ari qadari ntabwo wamenya ikintu kari qadari kitaraba abadan qadari igenda turimenya uko bibaye ikintu kibaye ngo tumenye ko cyari igeno rya Allah subhanahu wa ta'ala ubwo rero islam ikintu cyitwa kwakira sabru kugira kwihangana kuri kubayeho ibi ngibi biri mu mpamvu zikomeye cyane zituma Allah guha hidayah kuyoboka Allah akaguha no gushikama kuri imani ndetse n'igihe uzaba kugiye kwitaba Imana Allah azabuye gutabaruka uri mu bemera Imana beza wallahu bikulli shay'in alim kandi Allah niwe mumenyi kuri buri kintu cyose subhanahu wa ta'ala abagira sabru Allah arabazi uko Allah ni alimun bi dhati sudur Allah azi ibiri mu mitima y'abantu abihangana Allah arabazi n'abatihangana bose Allah subhanahu wa ta'ala arabazi bizna nta kintu na kimwe wagira icyo uhinduraho igihe Allah amaze kugenda subhanahu wa ta'ala alayka bitaslim ubugomba kwakira ibije watasbir ukagira sabru watahtasib al-ajr 'inda Allah kandi ukihangana kubera Allah wumva ko Allah ari uzaguhembera ukihangana kwawe wama sabruka illa billah Allah ratubwiye ngo na sabru tujye tuyigira tugambiriye ko Allah ari uzabiduhembera subhanahu wa ta'ala atari kuva mu ukihangana byagira rureshwa ugambire gushimisha abandi sabru ni ibada igomba gukorerwa nde Allah subhanahu wa ta'ala ayuha al-ikhwa wal islam iyi sabru tuvuga ifite thamarat ifite ibyiza wasanadhkur ba'daha turibuze kuvuga bimwe muri byo bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa an Anas radiyallahu anhu qala نمر حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بغى يقول إن ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يفوزتي إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم والله سبحانه وتعالى يكون زي أبادرناك ابتلاهم برجل مجر جزاء الله سبحانه وتعالى أجر جزاء وكون دا تشير قوانا بغرق كتب الإسلام من علامات محبة الله للعبد مبيرانغو بيغرغزا كو كونزغنا الله سبحانه وتعالى أن يبتليك كما الله يقدر جزاء فترضى وتسلم iyo uranzwe kwakira ukanabyakira ukirinda kwijujuta imbere Allah subhanahu wa ta'ala icyo gihe ngo buryo uzamenye ngo Allah aragukunda ini dalil kwanza igaragaza Islam anna Allah yuhib Allah burya arakunda nkuko yaghdab arakara akananga subhanahu wa ta'ala wa yaskhab min alamat mahabbati Allah lil 'abd mukirango cyambere kizakwereka kukunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala an yabtaliyaka Allah nukuba Allah yakugerageza subhanahu wa ta'ala uko rasul avuze muki inna Allah idha ahabba qauman iyo Allah yakunze umuntu mugarabu we cyangwa se abantu runaka itsinda ry'abantu runaka cyangwa se famiye runaka cyangwa se umuryango runaka ibtalahum ngo agara bagerageza faman radiya iyo umuntu Allah mugerageje akabyakira akanyurwa falahu ridha ngo burya Allah nawe aramwishimira subhanahu wa ta'ala waman sakhita n'umuntu Allah azagerageza akitwara nabi muri ko kugeragezwa kwe akarakarira Allah akitwara nabi agakora ibikorwa bigayitse ngo nuko Allah yamugerageje ngo fa'alayhi sukhat cyangwa se fa'alayhi sakh na Allah nawe aramurakarira kana bimuhanira kana bimuryoza subhanahu wa ta'ala yini hadith mu Islam fihi fawaida harimo inyungu nyinshi الفائدة الأولى إفايدة يا مبري
لإثبات صفة ماذا؟ المحبة لله تعالى والرضا والسخط. مري حديث تكون تسمى يوكو الله برجع نكون سبحانه وتعالى مبيرانغا الله نكون أكون هوكو أنانغا سبحانه وتعالى الله نكون أكنانغا هذا من صفاته يبي من مبيرانغا سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله يرمز الله ولي الذين آمنوا الله ومكون زي وبمرمان الله أكون بمرمان. وقال الله جل وعلا نمي لآية الله يرمز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة. غير كده يكون مرجع الله نمكونزي ومقرب ببيزة سبحانه وتعالى إنما أبو أمرنا نراكنا الله سبحانه وتعالى أراكنا جل وعلا. وكذلك أيضا ننوني الله سبحانه وتعالى مبمرا قبين ديت كنت سبري حديث فيه أيضا أن الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى بقضائه. نانون تسمري حديث يوكو كجرجزوا نكو الله يكو رزبجرجزو نيكي منيتو ممنيتو بيغرغزا يوكو ukunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala igihe umugaragu ari muri babandi banyurwa bakanakira igihe bageragejwe ibyo Allah abagerageje mo subhanahu wa ta'ala. وفي هذا أيضا نمري حديث فيه دليل على أن المصائب ليست علامة على بغض الله للعبد وإنما هي دليل على محبته له ليمحص ذنوبه ويكفر عنه سيئاته. إتشيدنا نمرت كنت سبري حديث بإسلام نوكو الله كجرجزا نامو بيغرغزا يوكو أقوانزي أهمو الله أبوكو سبحانه وتعالى burya burugeragejwe wese suko abayanzwe na Allah subhanahu wa ta'ala ahubwo Allah gerageza imma kugira ngo akuzamura urwego. hari igihe burya Allah subhanahu wa ta'ala abashaka kuzamura urwego rwisumbuyeho kurwo ruriho imbere akabicisha mu kugerageza nk'ubwo yabikoreraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hari igihe Allah kugerageza liyukaffira anka dhunubak aywa hari n'igihe Allah bikora kugira ngo aguhanagureho ibyaha byawe wamukoreye agakabishisha mu kugerageza. hari n'igihe Allah subhanahu wa ta'ala abikora kugira ngo agutaharishe agusukure umwanda wari ukurimo w'ibyaha ukuvemo subhanahu wa ta'ala. byose Allah abikora. ubwo rero kugeragezwa si ikimenyetso kigaragaza ko wanzwe nande na Allah subhanahu wa ta'ala. ibi abantu bagomba kubimenya abisilamu uko ari abantu benshi ujya kumva ariko se shehe ko dusari umuntu arasari gatanu ku munsi tugerageza gusiba umuntu akora ibyo ashoboye ariko ibigeragezo binyisukaho ijoro n'amanywa. naam wallah bigomba kukwisukaho kuko nyine urakunzwe imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. shehe ko dusari tukaba ubukire ntabwo tubona ariko babandi bahakana Allah bakaba aribo bakira bagura mu modoka meza amazu meza ibiki byose bariya Allah abibaha abakora ibyo bita istidraj. burya abantu bahakana Allah subhanahu wa ta'ala utazashukwa no kubona Allah bafungurira abaha dunya kandi bamuhakana batanamwemera baramupinga. burya Allah ababakorera istidraj yani Allah ababatwara step by step intambwe ku ntambwe kugira ngo azabafate neza miri mu minsi iri imbere. ariko Allah kubibaha yani Allah gutanga dunya si ikimenyetso kigaragaza yuko ukunzwe na Allah subhanahu wa ta'ala. no kuba Allah taraguha dunya isinga yiguhe si dalili igaragaza ko wanzwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala igihe umugaragira kandi umusenge. that's one of Islam. aywa wa numli lahum inna kaydi matin. buraha abahakana Allah aravuze ngo mujye mubareka mwe mubiborere ngewe mbahigiye
ariko yongeye kubafata bafashe imitungo yabo ntigira icyo bamarira, ibyubahiro ntihagira icyo bibamarira. Wahakadha ya ikhwani b'Islam, kugeragezwa kandi usari kuba mu buzima bwa gikene kandi ugaragira Allah uri umugaragu mwiza, uko ugerageza kose witwara neza, ibyo byose laysa alama, si ikimenyetso kigaragaza yuko wanzwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Jya wumva ko Allah agerageza uko ashaka, kandi kuba ngo ataraguhubukire kandi umugaragira si uko kwanza subhanahu wa ta'ala. Hari n'igihe Allah bikwima kugira ngo arinde imani yawe, kuko nabiguha nako gake ufite hari igihe wakavaho. Shimira Allah subhanahu wa ta'ala. Abemera Imana kandi ugomba kumenya ko igihe cyose nibo bahura n'ibigeragezo kurenza abandi. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul ramzi ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthala fal-amthal. Rasul ramzi ngo burya abantu ba mbere bahuye n'ibigeragezo bakageragezwa cyane kurenza abandi ni al-anbiya, intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma al-amthal fal-amthal, ngo nyuma nabateye ikirenge bakanakurikiriza intumwa z'Imana, ubwo nabemera Imana nabeza muri umma. Iyi hadisi iri kwerekana ko abeza muri umma ni ngombwa bagomba kugeragezwa. Abasahaba Allah yabagerageje ridwanullahi alayhim hatta yaqula ar-rasul walladhina hatta yaqula ar-rasul, kugeza ubwo Rasul wajyaga avuga ngo walladhina ma'ahu mata nasrullah. Na'am, aywa, kugeza ubwo abasahaba ridwanullahi alayhim bahuraga bavuga bati inkunga ya Allah izaza ryari. Rasul umunsi umwe umusahaba imaka, bakiri imaka batotezwa n'abakuraishi, hari umusahaba wigeze kuzana avuga ati ya Rasulullah, ala tastaghfir lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kuki utadusomera dua kwa Allah ngo Allah dutabara dukure muri aka kaga turimo no muri totezwa dukorerwa n'abakuraishi. Ya Rasulullah, wadusabiye dua kwa Allah ibi turimo Allah kabidukuramo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ababanjirije kuzindi ntumwa, bamwe muri bo hari abo bafataga bakabakatamo kabiri bil minshaq bakoresheje urukizo. Umuntu bakamufata bakamubwira ati hakana Allah niba wanze tukatamo kabiri n'urukizo. Ngo kuzindi ntumwa hari abo babikoreraga ngo wala yaruddu dhalika an dinihi, ngo akemera bakamukatamo kabiri, ariko ibyo ngibyo ntibimukure ku dini, agapfa gikomeye kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum qawmun tasta'jilun. Rasul arababwira ati mwebwe ikibazo cyane mufite speed, mufite ukwihuta, mutegereze Allah azabaha an-nusra, intsinzi. Niko Rasul abwira abasahaba ubwo batotezwaga imaka. Ibi bikwerekana icyo Islam, bikwerekana yuko n'abasahaba ari bo beza muri umma, nabo bahuraga n'ibigeragezo. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu murabizi ibyo bamukoreye, nyina wa Ammar ibn Yasir murabizi ibyo bamukoreye, ubyo bamwisha abakuraishi bari kumubwira ngo hakane Allah akanga. Wa ghayrihim naba Abu Bakr Siddiq murabizi ibyo bamukoreye ridwanullahi alayhi. Ubwo rero mu Islam birangwa na sabr, wirinde gushaka kurega Allah umuregera ibirimo, ndetse no kwijujuta no kwitwara nabi no gukora ibikorwa bya kijiji igihe Allah yakugerageje. Faltasbir, ahubwo urangwa na sabru, waltahtasib al-ajra 'inda Allah, wumve ko kwihangana kwawe Allah aribuze kubiguhembera subhanahu wa ta'ala. Amma as-sakhtu, naho kurakara, ibyo ngibyo la yanfa'uka bi shay'in, ntacyo byakumarira, nta nicyo byagufasha, ahubwo bal min al-kaba'ir, min byaha bikuru mu Islam ngomba kugendera kure. Dusabe Allah turinde kuba mu bantu nk'aba ngaba. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.